U osnovnoj školi Vuk Karadžić privodi se kraju upis nove generacije đaka prvaka. Ove godine za školu su stasali mališani rođeni posle 1. marta 2009. do 1. marta 2010. godine. Upisne aktivnosti u gradu biće završene u planiranom roku. Ovo je poslednja nedelja kada roditelji treba da upišu svoju decu. Od dokumentacije je potrebno izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o mestu prebivališta, potvrda o mestu prebivališta i uverenje od lekara o obavljenom lekarskom pregledu. Upis dece u prvi razred biće nastavljen u izdvojenim odeljenjima u seoskim sredinama, podsjeća školski psiholog. Upis po izdvojenim odeljenjima kreće od sledeće nedelje u dogovoru sa učiteljima iz izdvojenih odeljenja. Oni će obavestiti roditelje kad treba da budu u školi. Od 1. septembra prvi put će u školske klupe sesti 84 prvaka u gradskoj školi Vuk Karadžić i njih 18 u izdvojenim odeljenjima te obrazovne ustanove u naseljima naše opštine.